Bangaphezulu kwamakhulu amathathu abongazimbi ababhubhana kuzaphehuka imiguruguru yokuzitapela ipahla entolo KwaZulu-Natal neGauteng ngoVelabahlinze wangomnyaka ophelileko. Phakathi kwabongazimbi labo kunomma we-Soweto owabhubhako. Isidumbu sakhe satholakala sitshile kesinye senithabathaba zentolo eSoweto. Usobenda bakhe ongasebenziko uthi udose emhlweni akazi ukuthathatheni ahlanganise nani ngombana wondla umndeni omkhulu. Ubujamo bepilo abayiphilako yena nobangela wamkatelela ukuthi naye agijimele entolo ayokutapa neningi kodwana akhange asabuya. Ngisayibuza namanje ukuthi kahle hle yini sono sami kwakwenze njani kuzangishiya ngingedwa angazi ukuthi ngihlanganise ini nani. Lomndeni uthi phambilini bophele ubamba amatoho kodwana nje kuyanyukela. Bathi baba urhulumende ukuthi ababonelele okungasenani ukubalekelela ngokufaka ilitshe lelunga lawo nangesibonelo semali yabongazimbi abachaphazelwe ihlekelele ye-COVID-19. Bona nje mabengazama at least mhlambe basinikezela uma-10 or 15,000 leyo whatever. Lomndeni kuzofanele ulinde ikulumo kaMengameli yakusasa endimeni yependulo malungana nombiko obuyako.